Kani gadega pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hakar Bhoi tarik mentau nailor, unong ai boj barang bakdo jong kesorkar Meghalaya, bolong ru MLA jong kenongpo constituency, Dr. Didi Lapang, ulahir sekawai nikisnong kebadan hari Bhoi district, banyasim mentah hak jelang, kebelalong hak kesnong Mawlong. Kom ukongsan hak ni kejelang, Dr. Didi Lapang hak ni kesngi ulah pelipat ba ya ke yeng shong darbar, hak keju kepor kebanlong ru, kom ke Jaka Treikam, jong ke Seng Kynthei, yak belatip kom ke auditorium, kam office jong ke SKB Mawlong. Kebalio aleng ba ke skim MP LADS jong ke Lok Sabha, jong senam arajar kan riau, hadu arajar kan nyo. Baru nak ke skim SRWP, jong senam arajar kat saw arajar kat san. Kani gede ke senong ke bahap apa ke Omling Community and Rural Development Block. Bat hak kani ke jelang nalor kilong kemi jong kani ke senong. Lai don lang ru kirang ba nong ilam senong, bat ki officer nak ke office jong ke block, bat kiwe de. Mereka sadar nama ini siapa juga kan masih Treikam. Untuk lagi ni kalau mereka waktu itu dapat tak jom ke Treikam. Ada ke Treikam kerung, hanya ini jom. Kemudian ini apa untuk saya jawab.